start. Okay, abakureba Sky TV amazina Dr. Kenneth no kuryaje ni mindset kwa avoiding aringa shukura kwerekereza kurya ibintu za chips za chicken za chapati zo kurya chikeze zine acids ukashanga ngo ibi bintu biri spiced tuko birya kurya chika so yimboga toche bya burisho yimboga zitashyikire urye greens urye nanke fruits wotakazuye Arisaazi ezo hano biriyo mbirugo ngo n'amani kandi kuzikiriza kwisha kandi ikindi cyo gukora no kuriro mbiri ukuramba jangu kuriyoma kugamba ngo twabara kuyakwata Arisaazi ko kubura kurya umubiri ukubura kurya hato mbiri stomach ayo ne producing acid hata chiza producing acid buri izo stomach yitu ne producing acid kaza producing acid hata acid ejo izo murreshanga hatina karamo kurya icyanga utakarire hata yosoro orra agashkora kajerebro so nje cyo kurebera akucerwa kurya ninga batakurira mbwire no shanga acid yija yashanga tano cyo kurya bujyangwe kemanyire umuntu yashamushanga hatware yashamwira yonije umbere gukaba automated ningashi ino kuranga gukora nje why maiza kurya shayidi acid ne muneji why maiza kurya shayidi acid so ikija ishanga tine cyo iyo search so na neve nukwitangara kugene riro utarira mbire nicucu ukuresa ukunyama utarire za harajo mu paketu garajishaye mwakashe kushasha mu gagatene cyarena na office cyo amarwa kashangatina karmu munda ngakose no ugira ki ngiro kiso so ebyo naho bombereje uyitantire ucebize kuri screening buri mwaka Kristo yeteke makasente kugira ngo na Arisaazi ngeze twagambirizo zikakwa